En el centro de Las Fuentes, una de las urbanizaciones más bonitas del Mediterráneo por su microclima, se encuentra escondida esta villa, con sus jardines y piscina mirando al mar Mediterráneo, con mucha luz y mucho sol, siendo lo que caracteriza nuestra zona y más aprecian nuestros amigos europeos. In the centre of one of the nicest neighbourhoods in the Mediterranean, famous for its microclimate, this villa is a hidden gem with its gardens and swimming pool overlooking the Mediterranean Sea, with lots of light and plenty of sunshine. This is what characterises our area and appreciates our European friends. Dans le centre de Las Fuentes, il se trouve une des plus jolies quartiers de la Méditerranée, pour son microclimat. Cette ville est cachée avec ses jardins et la piscine avec vue sur la mer Méditerranée. Il y a beaucoup de lumière et beaucoup de soleil, en tant ce qui caractérise notre région, et c'est apprécié pour nos amis européens. Неповторимый вид на море, много солнца и света, ухоженный сад и бассейн – вот то, чем впечатляет эта вилла, находящаяся в самом сердце Лас-Фуэнтес, одного из самых красивых и престижных районов на Средиземноморском побережье, который славится своим особым микроклиматом и имеет все необходимые составляющие для комфортной европейской жизни. Si le ha gustado esta vivienda, por favor pídanos información sin ningún compromiso. Le atenderemos gustosamente. If you like the look of this property, please don't hesitate to contact us for more information without obligation. Si vous aimez cette propriété, s'il vous plaît, contactez-nous. Если вам понравился этот дом, пожалуйста, обращайтесь к нам. Мы готовы ответить на все ваши вопросы. Wenn Ihnen die Wohnung gefallen hat, können Sie uns anrufen und wir werden Sie gerne bedienen. If you wish to buy or sell a property, please contact us. Si vous voulez acheter ou vendre une maison, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous contacter. Если вас интересует покупка или продажа недвижимости, пожалуйста, обращайтесь к нам. Si desea comprar o vender una vivienda, por favor, contacte con nosotros. Wenn Sie eine Immobilie verkaufen oder kaufen möchten, treten Sie bitte in Kontakt mit uns.